Потеря ножа была после размена. Потеря ножа была после размена, не после чистого попадания. Приготовиться. Никита Жолудь, Мартин Пердик. Сейчас, Валерий. Сейчас. Некрасов. Некрасов. Победу одержал спортсмен России Никандр Денис. Стоп. Только в студии Спортман и Венема Никандр Денис. Тыква. На татами приглашаются татами Кузыков, Никита Жолудь, Мартин Пердик. Спортсмены класса А. Приготовиться. Вань Мизорга. Куюжуков Андрей Держава. Дана Дыркин. seal varioonis oli kõik väga kallis, pärast ammu rääkisin. Madise jaoks saab teha, aga see on õige. No ma teen see amat või korras neid teisest kooli jaoks. Järgmiseks matšiks ette valmistada ringis kick-boxing
punane nurk Emil Voronov, Rasmuldov Emil Voronov, sinine nurk Deniss Arlov, siniugel Deniss Arlov. Teen siis seda ära vaatasin, ärme vaatasin. Okei, ma räägin oleks see, kus ta kas ta saab jälle, et ma võiksin suuri mängida. Ma ei tea, mis see on, täitsa palju võtta. Aleksei va? Ei. Jäi ka üksi väga vaatsin, koomis Eesti võistlusel. Ei ole, meil on kaks teine rand. Ma võtan rätiku ja veepudeli. Kus ta lamba võiksma teha? Okei. See oli meie pesi, jah? Татамин он ли. Дополнительное время на татами. Läbi siit. Ja siin istub seda poolt. Kahetused tunded valitsevad. Davai, Luki! Mine võta seda teine. Siumäe. Anna teada, kui on. Татами приглашается для перебоевки по равному количеству очков Камиль Скалов. Победу одержал Мартин Тарцев. Счетом 1-0. Выйдет Мартин Тарцев. Люксует. На татами приглашается. Татами на Косухов. Selles matšis väga palju seisuga 3-0, счетом 3-0, победу одержал, võitis sportlane punases nurgas Markus Käärik, победил боец красным углом Markus Käärik. Sportlase toimub kohe ka avaldus. Sportlased